Ikaze korowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye mu makuru abagenda avugwa mu busesenguzi butandukanye ndetse na byinshi bigenda bigezweho cyane tukugezwa kuri YouTube channel ya Bwiza TV twibanda cyane mu Rwanda mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba muri Afrika ndetse no ku isi muri rusange by'umwihariko nibyo gaciro cyane kuri wakoze subscribe ugenda duha igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri commentaire ndetse nawe kibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe nakubwira ni kora subscribe uzajya uwa mbere mu kumenya amakuru abagenda agezweho gatanu kuri dukomeza kuyifuriza kugubwa neza aho muri hose musoza umwaka neza mu mahoro tunabifuriza ishya n'ihirwe mu mwaka utaha turi gutangira kandi tubifuriza kuzawugeramo mu mahoro muri akanya ndaje ngo tuganire ku makuru abagenda avugwa aho by'umwihariko ari we yibanda cyane mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba ariko by'umwihariko ntago nagenda nakubwiye inkuru yaho mu Rwanda abasaga 40 bo bari mu mashini zibafasha guhumeka abagabo akaba ari bo bugarijwe cyane by'umwihariko muri Kongo ndaza kubwira ko uruhande rwa Kisekedi ruri gushinjwa ruswa ni mu gihe muri Uganda ho umurinzi wa Bobi Wine yaje kongera kuraswa undi murinzi we ni mu gihe by'umwihariko undi muyobozi ukunda gufasha abanyarwanda mu gihugu cya Uganda nawe yaje kuba yarorokoka by'umwihariko inkuru nyamukuru nuko kera kabaye umusirikare warasha abantu muri Uganda yaje kuba yatabwa muri yombi ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko umubare w'abarembye kubera icyorezo cya COVID-19 ugenda wiyongera aho kugeza ubu abasaga 40 bari mu mashini zibafasha guhumeka muri bo umubare munini ukaba ari abagabo mu mezi atashize nibwo icyorezo cya COVID-19 cyongeye kuzamura ubukana mu Rwanda umubare w'abacyandura nabo gihitana urushaho kwiyongera ni mu gihe RBC ivuga ko mu mezi atashize umubare w'abandura iki cyorezo wikubye inshuro zirenga 2 mu kiganiro umuyobozi wa RBC Dr Sabe Nsanzimfura yagiranye na RBA kuri uyu wa kabiri yavuze ko mbere abarwayi ba COVID-19 babaga barembye batashoboraga kurenga 10 ku munsi aho mu magambo yabitangaza yagize ati nibyo barahari barembye ubundi twaye tumenyereye ko abantu barembye nko ku munsi umwe batajya barenga 10 uwo ni wo mubare munini twabaga twaragize kuva icyorezo cyatangira twitaga ko bari guhabwa umwuka zandembe zitaweho ni mu gihe akomeje avuga ko abari mu mashini zibafasha guhumeka bikubye hafi inshuro enye abagabo akaba ari bo bugarijwe n'iki cyorezo cya COVID-19 amagambo yagize ati uyu munsi tuvugana dufite abarwayi basaga 40 bari guhabwa ubutabazi bwihuse bari guhabwa umwuka bari kuvurwa nyine nk'indembe usanga abagabo haba mu bandura haba no mu barembye n'abitaba Imana ari bo benshi ni mu gihe kuba abagabo ari bo bagize umubare munini wabibasirwa cyane na COVID-19 Dr Nsanzimana avuga ko bifite aho bihuriye n'imiterere y'akazi bakora kabashyira mu byago byo kwandura iki cyorezo aho yatanze urugero rw'akazi ko gutwara ibinyabiziga aho indi mpamvu ngo nuko abagabo bakunze kugaragara nk'abatitwararika ku nama bahabwa mu bijyanye n'ubuzima kayo nguko by'umwihariko ibivugwa mu Rwanda ku bijyanye n'indwara ya COVID-19 naho igeze muri rusange ni mu gihe mu gihugu cya Uganda nk'uko nabikubwiye kera kabaye umusirikare ubarizwa muri batayo ya 27 y'ingabo za Uganda UPDF yatawe muri yombi nyuma y'igihe ashakishwa akurikiranywe kurasa abantu batatu bagahita bitaba Imana mu ijoro ryo kuri iki cyumweru rishyira ku wa mbere nibwo uriya musirikare witwa Godson Amutahire yarashe bari abantu ahita atoroka byabereye mu karere ka Rubirizi ni mu gihe batatu bitabye Imana harimo Scovia Timbakize w'imyaka 22 Muwanda One Konolodo w'imyaka 22 n'umuvandimwe we Olivier Nisima ni mu gihe abakomeretse bo ari Moline Cyakusimire Shirani Ahimbisibwe na Lauren Maweja bose bo mu muryango umwe bakaba barembeye mu bitaro bya Kiyu Imbarara ni mu gihe umuvugizi wa polisi ya Uganda mu gace ka Bushenyi CP Martial Tumusime yavuze ko Amutahire yatawe muri yombi mu ijoro ryakeye gusa akaba nacyo aratahangaza ku cyatumye agaba kiriya gitero yavuze ko uriya musirikare azagezwa imbere y'urukiko rwa gisirikare kugira ngo yisobanure ku byaha aregwa
kuvugwa by'umwihariko kuri aba ngaba bagiye bakomerekera n'abitabye Imana ku bitero yagabye. Ni mu gihe tukiri muri Uganda, abarinzi ba Bobi Wine bakomeze kugenda bagongwa mu buryo butungura benshi, aho nyuma y'igongwa ry'umurinzi wa Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine wiyamariza kuyobora Uganda witwa Sentaza Francis, hagonzwe undi witwa Ashraf ahita avunika akaguru. Abo mu ishyaka rya National Unity Platform NUP nk'uko Daily Monitor ibitangaza bavuze ko uyu wamenyekanye ku mazina ya Ashraf yagonzwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubwo yaragiye mu nama yari guhuza NUP n'abanyamakuru. Iyi nkuru ivuga ko imodoka yagonze uyu murinzi itaramenyekana, aho uwa mbere wagonzwe abo muri NUP bavugaga ko yagonzwe na military police, ingingo UPDF yihakanye yivuye inyuma, aho yavuze ko ahubwo uyu nguyu wagonzwe nawe yaje kuba yava mu modoka iri kugenda yihuta. Kuri ubu ngubu haribazwa icyaba cyihishe inyuma y'iki kibazo. Ni mu gihe by'umwihariko abarinzi ba Bobi Wine bakomeje kugenda bibasirwa nk'uko anagenda abitangaza mu bihe bitandukanye. Ni mu gihe tukiri mu bijyanye n'urugomo mu gihugu cya Uganda, umuyobozi bizwi ko akunda kuba hafi y'abanyarwanda muri Uganda akaba ari umuyobozi w'akarere ka Rwengo George Mutabazi yagabweho igitero n'abantu bataramenyekana kuri Noheli. Mutabazi mu gitondo cyo kuri Noheli yavuye iwe yerekeza i Kampala ubwo umuntu wari wihishe mu rutoki yatangiye kumurasa ataretse n'abarinzi be. Abarinzi ba Mutabazi basubije amasasu uwo mwicanyi nk'uko Kampala Post ibitangaza, ari nako ahunga asiga amaraso, bigakekwa ko yari yakomerekejwe muri uko gusubizanya umuriro. Rwengo ni akarere kari muri Uganda rwagati kakabamo abanyarwanda batari bake. Mutabazi azwi nk'umuntu ugira uruhare runini mu kwegera abanyarwanda batuyaho, gutora Museveni no kumwumva neza, ibintu bikekwa ko byamukururira abanzi. Kuri ubu polisi irashakisha uwaba abyihishe inyuma. Ni mu gihe muri iki gihe itegurwa amatora muri Uganda, inzego z'umutekano za Uganda ziryamiye amajanja zikeka ko hari abashobora guteza akavuyo mu gushaka gusiga icyasha ubutegetsi. By'umwihariko ngibyo byinshi biri kugenda bivugwa mu gihugu cya Uganda, aho by'umwihariko mvuye muri Uganda gato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubaka ubwiganze bushya mu nteko ishinga amategeko ku ruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi kuri gukurikiranwa n'ibirego bya ruswa rushinjwa n'abanyapolitike begereye uwahoze ari Perezida Joseph Kabila, gukomeza kuvugwaho ibintu bitandukanye muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere tariki ya 28 Ukuboza 2020 i Goma, ishyaka ry'abaturage riharanira kwiyubaka na demokarasi PPRD muri Kivu y'Amajyaruguru naryo ryashinje uruhare rwa Perezida Felix Tshisekedi guha ruswa abadepite, ryamagana n'imbaraga nyinshi ubwo buryo buri gukoreshwa mu kwiyegereza abadepite n'abasenateri hagamijwe kurema ubwiganze bushya bwegereye Perezida Tshisekedi. Iri shyaka rya Joseph Kabila riravuga ko iki gikorwa kijyana igihugu kure yo kuba igihugu kigendera ku mategeko, aho Perezida wa gatanu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ibyo yijeje iki gihugu nk'uko iyi nkuru dukesha 7sur7 ibitangaza. Mu gihe mu byatakajwe n'iri shyaka bagiraga bati tubabajwe na ruswa ikoreshwa n'uburyo bwo kwigarurira abadepite n'abasenateri kugira ngo babone ubwiganze bushya mu nteko ishinga amategeko. Ikibabaje nuko mu nteko ishinga amategeko iriho iyi mikorere ibujijwe n'amategeko ya Repubulika. Twamaganya n'ingufu za nyuma zose ibikorwa bya ruswa bikorwa n'uruhande rwa Perezida wa Repubulika ko badepite n'abasenateri, ikintu cyahinduye umutimanama wa bamwe muri bo no kwegereza igihugu cyacu kure yo kugendera ku mategeko. Ibi ngibi ni byagiye bitangazwa na PPRD muri Kivu y'Amajyaruguru mu itangazo ryasomwe na Ezekiel Muhaya, umunyamabanga nshingwabikorwa waryo muri iyi ntara. By'umwihariko ngibyo byinshi yagiye atangaza. Ngayo nguko ijya makuru yagendaga avugwa, aho by'umwihariko cyane kuri inshuro nibanze mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ariko by'umwihariko naje no kwibanda mu Rwanda, aho naje kubwira ko ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko umubare w'abarembye kubera icyorezo cya COVID-19 ugenda wiyongera, aho kugeza ubu ngubu abasaga 40 bari mu mashini zibafasha guhumeka, muri bo umubare munini ukaba ari abagabo. Ni mu gihe kandi naje kugira mu gihugu cya Uganda ari kurangwa n'ibikorwa by'urugomo, aho undi murinzi w'umukandida perezida muri iki gihugu Bobi Wine yaje kuba yagongwa agahita avunika akaguru. By'umwihariko nanone muri Uganda, umuyobozi bizwi ko akunda kuba hafi y'abanyarwanda muri Uganda akaba n'umuyobozi w'akarere ka Rwengo George Mutabazi yagabwe igitero n'abantu bataramenyekana kuri Noheli. Ni mu gihe by'umwihariko inkuru nziza iri muri Uganda nuko umusirikare
ubarizwa muri batayo ya 27 y'ingabo za Uganda UPDF yatawe muri yombi nyuma y'igihe ashakishwa akurikiranyweho kurasa abantu batatu bagahita bitaba Imana. By'umwihariko naje no kubwira ko mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi rurashinjwa gukoresha ruswa mu kwiyegereza abadepite n'abasenateri mu matora, ni mu gihe uruhande rwa Kabila rukomeje kubyamaganira kure. Nyuma y'izi nkuru wagira igitekerezo duhaho ngaho muri komanteri, ndetse by'umwihariko nawe ukibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakubwira kora subscribe uzajya uwa mbere mu kumenya amakuru abagenda avugwa mu Rwanda, mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. By'umwihariko nayagiramo uruhare uduha igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri komanteri. By'umwihariko ngushimire wowe wamaye umwanya wawe kuva nawe kugeza aho ngiye gusoreza ahangaha. Ni iby'agaciro cyane kugira tubana namwe umunsi ku munsi mu biganiro n'amakuru n'ubusesenguzi tugiye tubagerezaho 5 kuri 5. Bifuriza gukomeza gusoza umwaka neza mu mahoro, mukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 ndetse nanabifuriza ishya n'ihirwe mu mwaka utaha, muzagiremo amahirwe n'imigisha mu byo muzaba mukora byose. Kambashimire by'umwihariko mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri hose, mwahe muronke mu byo mukora byose. Amahoro y'Imana abane namwe.